KITAIL taulau kapagap. Main samat ko cakap pengakomi. Kapag kalang kiyong komi yung masan mo masabay rong. Pag kung kiting kaya kiting masan mo kailan nga naman SARAWI ar piting nga naman SARAWI. Besutai lalu kong sitai kel ayay kong megan kel kiyan sub chorus. Ang subo di bitong kemarin council kamo Jesus Krais. Usali kiti sete no namin suot kan chorus. Sote ang sete na dog pang poida man Yesu mo kipatakot pagkalusan ni lopo kapag milulus ta KOHT. Pag may bukat chorus ni modern council kamo Jesus Krais. Amen. Orla penatay rang kawitin rawat masa ni. Kapai me Kohsang ni Intahn Krais. Kapai me Kohsang ni Intahn Krais. At ay rin po pang kusa ng bukin WIEWIA. Irlaut limaw irritual. WIEWIA irlaut limaw irritual masani. Iray leri kolki kol kampotet. Kome me warang katikita buken. Wala pasang men kakenggang. Omul pular o pwegi intami. Me kome katin kasapal kitong aramasakan ren kot. Sang kaute chorus. O kaya chorus. Way chorus. Usap chorus. Pweki intami me kom katin kasapal kitong aramasakan ren kot. Intahn Krais me manaman sang song chorus. E kakaredi intahn ni lobo kopretong taile ren kot. Masuk di intahn ni lobo dahar masuk pang komola. Di magdalang kilang son Kapai isu me Kohsang ni Intahn Krais. Kayo ngen SARAWI pwede Intahn Krais me kakaredier ngen SARAWI KETDOHR LOALATAIL. Nam Petrus kayo lauteu rikriau ko saya kumai pilibiltar pan kupuren Kohsang puen muyala we SARAWI eu sang ni kasarawi pen ngene o kumail and kin pekyong Jesus Christ o makaligal kita inta kalangan o people en unseklah melel remail lang pag Intahn Krais a keredian ni lopo e kopretong salir armas ren kot kita ada armas proto wala supplement kot pag kita pag Intahn Krais nang kata de mering Intahn man kin kamoredik sinye sang nan lang Amet Intahn Krais watong kutaile ngeng sarawian god. Yocho ya me Intahn man kin kamar di sang sinye nan lang. Pai zaman ngewe example tatok me ilai chawia bonana Carmel yang me kita kaupulo ton pe sarawiyo. Kapag sinye muerdi sa nan lang o isi kata may rongo. Aran pukat Intahn Krais watong kacali ngayon SARAWI yan kot. Kapag SARAWI maso ni mesote ngayon SARAWI mire, suya SARAWI men kot. Ngayon SARAWI mire naman kacay ya SARAWI men kot. Pag Intahn Krais makareta. Keryaw, kacay purtong ren kot. Kacay purtong ren kot. Nang kolose riese ko saya. O kot pil katin, kubure en katin, kasapal tong autapen lang o samba ong peini sang ren sapulmeo erisang ni paulan sarumen nin lobuo bebolen kot partong Tyler o ituan epil katin kasapal tong re me koros ni samba opil nalang nang bukan tumiyo ko siya erisang ni paulan sarumen nin lobuo nang bukan wayo ko siya through the blood of his cross. Sang ni intra mega kredi ni lobo. Kaya purdonge ren kot. Kaya wala sa women kot, siyari pilipil kay. Way SARAWI yew, samuro laba-laba kay. Way Intahn Krais makareta. Kaya silu Intahn Krais king kamukalay KITAIL anso chorus. Intahn Krais king kamukalay KITAIL anso chorus. Imang purtalaw trek may rakaryaw, may takitay purdonge ren kot. Anso me Intahn Krais pain KITAIL tar,
Kitai putongher and KOHT. Kasilu Intahn Krais king kamole kitai ta ansho chorus. Lang Intahn Krais me karetin lobo sudah katen tipatai men master me pain dasa. Katen tip me kitai mimina morin mas me pain. Ebil pain ta tipan ansho word tip ebil ko to mawakan. Tamak tanane wiya tanane pak mang kit tipatai kam. Kitai sing tung unseklah. Dia bangkin sapu-sapu ngalah, pek mang kita percayakan, intau kamu boleh kita langsung chorus. Itu kan KITAIL Intahn Krais. Yang dan anak KITAIL pek mapen, nanti sepung lakan langsung chorus, buat intau bangkin kamu boleh KITAIL. Asyik kamu kerja sang tipen mas, tipen langsung itu tipen beli kau tu kan, sabungkan. Nyari bangin pek mangkren KOHT, inta bangin kamu kali kita dame. Son peptides ko siya ni Krais agad ket KOHT bang kailan pinlabo. Ako siya yang na warang kau kilang simbulen KOHT, mapainta sang tipen samba. Intahn Krais, may kos ko siya. Ite Intahn Krais may kakpainta sang tip. Intahn man merikin memerong kenang katidan mering imewia. Agin papain titip. Isri kung pain da, agin papain ti. Tuwete matebel yung mayo mi bawe. Aktalera tayo, likok tayo kila pere kila trebelo. Abang perela, mayo. Makabang koporisyon likowo, mayo mami mite. A Krais, intau, pain tasang. Mayo bil solami. Pain tasang tipatay kan chorus. Dan anak dari pek mang kita percayakan ansho chorus dan Krais. Lang. Dan yang sudah saya kapakan. Dan yang sudah saya kapakan dari pekerjaan KOHT mang yang dari dipercayakan dari WIEWIA, dibuka dari bisnis WIEWIA. Pek mang kita percayakan ansho chorus. Minta maka kene dah sudah dipakai so. Bukan masih maganda maksud tipu mungkin kamu. Kata ansho chorus dari WIEWIA kapakan dari pek mang kita dipakan. Dipercayakan tip kami kita bisa WIEWIA kan. Udah kau ada sabung dah sudah WIEWIA. Kata dana dalam pekemang dipercayakan dengan KOHT. Ansho chorus inta makalakan Krais. Mereka keretin lobo bangkin kamu makalik dahil ansho chorus. Kapayo kitai KETDOHR lar. Kitai KETDOHR lar. Nani pura isak siluri isak ria ko siya. Imes isak katin pogilanin kan likin kanimo po en katin kamakale kita pen inta armasakan sang nan tibarail. Nampu kumabayo ko siya. Yang kamakale kita inta nampu kumabayo ko siya. Nang King James Version ko siya. Wherefore Jesus also that he might sanctify the people. Sanctify and KETDOHR kita armasakan. Imekadami kita likin kanimo. Kita KETDOHR lar bagi Intahn Krais. Mereka retin lobo mereka ada KETDOHR lang KOHT. Kelang nang kata temering temang watek Moses usupuki aso me impalo nekir usupuki Intahn man impalo usupuki Intahn man ya tipson totokin nan impalo koros usupuki aramasaka Intahn man pagita. Buya KETDOHR lang rapang ya sa pemimpin KOHT kay Intahn Krais. KETDOHR lang tali ren KOHT. Solar magdali yang kilang totokin sambakan masih kata pe. So uncertain apil totok si pambil peitare tayo dahil KETDOHR lang ren KOHT. Kaya sa pulmen KOHT tipson totong kay. Kita KETDOHR lang magdali totokong KOHT. Arya kakadik lap me Krais yung tarmas may koyo wato armas rey. Koyo patag yung armas rong amao. Ika kay lap me kitalanig da. Kita ya tron totong kay at kita sudah kamu later magdala mumoto kay bang lang yang kau te bang lang wrong so KITAIL an kipuko and witness yung aramasakan aramasamen me kami lima ran with magkesa me sa kinto kamu la witness yung aramaso pataki yung tamo Krais yung nanamor pataki yung mumu namor mas met yetu na mor yetu tamo Krais yung ye totok lapeu met wato aramas ren KOHT. Ang puksaro na matu lima ko siya.
met pai irai me kung yatogang kalulamaw kan. Kalulamaw nang pungan armas ukot. Armas me kung buya kalulamawot nang pungan armas ukot. Wato metiparen kot. Tane apang wiya sa pungan kot siya rimel alimen. Hari, child ananak child met metawa ma me child Intahn Krais ni child kutok child kutok dar Intahn Krais child kotor lar. Child kotor langer kot. Tuwede impalo armas kau tipsyon na impalo kors magmito to akong kot. Esos bang yaw sa kong bukaw to akong kot me turo pa an kot to ak teme. Tipsyo pa kabang mito dabal tuwede kaya armas sapon men kot to bang tebang kung yaw to. Mukata dahil esos bang yaw solong kami utuk dan kray ang sabi ko labil yang WIEWIA doging samba. WIEWIA deep. So pagda katuro lang yung kot. So wilar arama sa kay me wiyala sa men ko tipsongon do dog. Kalmao ko siya KITAIL UNSEKLAHR. Pagi Intahn Krais me karedi ni lobo kaung siyang KITAIL lar. Na ni pruiraw de isak payo ko siya. Eri sang ni mayroong wette ekatin kaung seklar koko late iral ko makalakel sanger deep. Salung seklar ang kot. Amen kita maudog dan Krais kot sudah kelang deep yo retai. Pag Intahn Krais me masin dio masin. Temet me dome o ngay kot masin di boyo abung so pampageu. Kot kelang Intahn Krais po na men KITAIL. Intau me kot kelang. Itu kelang amen KITAIL. Pag kasi warong kot dan kelang tiempo kot pa masin di po namin kita ba wrong alamal. Kata Intahn Krais me kilikilang. Huwag talong siya klaren Krais. Huwag me sorted ti patay leo. Kot po na siya. Pag Intahn Krais pain kita tasang ne nan deep ko ta tayo pud the snow nang buksaro ko siya. Kono kita Kohsang mela ho kotong maur pag Intahn Krais makareta. Kita Kohsang mela o kotong maur na nyuani sa laut limaw risak payo ko siya. Iinda yung kumal ni melal memen mekin rong ay patak o poson i mekatin katarieto ye i me anigi maur sotuk. E sote pan lelong katek pag sipal sanger mela lelong maur. Ni anso me naramas kinlukur lang marang kaon Jesus Christ o kamakalikal kita Intahn Krais aramas o kotosang nandip kotong nan maur pungren kot kotosang nan way rotorot kotong nan mauren marain. Anso me kita lukur lang marang kaon Jesus Christ tay kakotosang mela kadut kakotong maur sotuk. Maur mesutu imui. Mela pil mela sotuk. Yaw sa mela sotuk bang WIEWIA dan len kisingay. Nang armas mesutu ke puksaraw mesutu kung watak puksaraw banda. Kot suruh kakisik armas. Aku tu suruh kung watak puksaraw. Maraging watak puksaraw banda kilang mehel miya len kisingay miya hindi nang bungan revelation. Karata kaya kana yang buktail. Ire kutongnya tal. Kotong maur ko sa mela tayo ko maur wet. Der purlang maurin mela. Okay, nempesu ko siya KITAIL anekir saladeken kautek yang kot. Pagi atay Intahn Krais me yakaredian ni dobo ket yung KITAIL saladek en kautek ang kot. Lang bang watak nan dan Hebrew laut Isaac, iralaut Isaac tual Isaac silu me ko siya. Eri riyay ko, pagi Intahn Jesus, jasa deklar tolul, budalen yang petolong nan wasa SARAWI ko siya. Na nimpalo, mall me kayo SARAWI, ime ko siya. Kaya kakayang petolong na mall me kayo SARAWI. Eri kita ketlong kayong pan kuburan kod, ni kapit melel tiran poson. Di kapit may makalakal sanger katoto pen sweat and katik pen LOALATAIL ni paluar me utotar
pil makelekele. Kitrai kolokol tengah-teng koporbor megitrai kin katete tap KOHT megitrai kin koporbor ki hutan pan katin kapayata sabolme klang ni sanguro lapalapen Israel pampake urikin petrongolan na mol mekayu sarawinan tembelo na nimpalo na mol mekayu pampake utenampare mereka walong injangko pulo injangko wala mayroong kiti penserian Israel o mayroong kiti Parail. Anira kung yapo ko to akuat. Rekin rer. Pagkasin siya pong kispang yara mambup mela. Kata reki yang pel ni kinarail ko kau. Po en sekese ko memiliki kau orang kakrong pelo awi sekese. Ora bikin spray yang sal ni nerail kau. Mar masuk mambup mela na piral itu. E wiya to kolom weu nang katete mering. Samuro lapa kau rai kola wiya rai pukon merong ki inta. Merong ki Intahn serian Israel bin Intahn pen tiparail kan. Krais nya pulan in lobo tame puksaro masani me 3% katang mi mon mol meriyo saro 3% Krais ring tang tale wanimo. O wasakis mo dami ramukat danan ki sala deking talang utok ta to kiyang ko. Kasularan ki masak. Pagsiso pong kistal tawiyatak tayo po mela. Pagkita, pagi Intahn Krais, meron tingatang katalyer, wanimun imbal, wasama kayo SARAWI. Kata, ranmuat kitalan ki, salatek ang talang kotok talang kautok kiyang KOHT. Dari mengkair kilay rewot. Makom sa akin to butot kita Intahn Krais, akom dikur langi, Kapai pukat en pilkak lelong komui. Makom yamen mayang rong, Katak potet ranwet, o komen de kurlang maran kaun Jesus Christ, o kasamuyong inanomu mo, and wiala am kaun o son komo, akom itawin kapakap and lukwet. Kalanganin komi man kaun Jesus, ikamelele o poson, totok makom katin wiata, nilobuo, pariakit samalaro, ikamelele, me intamu makelegal na kom kakaredia min lobuo panye ta sanger nan tip o ranwat ikoto momu dat bangki tip koros me wiyayang komuyer sang mas o lel ranwat o iluke komuyong nanay maur komuyan ketlong wiyala ay kaun o ay son komor sang ranwat o kokolata solar ayong pengay Ap mekor semua itong komuya. Kalanganin komuy po'y kamelele, me ay tungol at, yang intininan, sapol mo ipuken komo. Kalanganin kupuren korusyen, kit momotso en Colonia Assembly of God, pinluklukete, koros, melel irailkan, me tungolen ki, ananen palingen, malkak eker telepon nempe, silu riau sero, Wano silu PWUHK o atungol email coloniaassembly@gmail.com o at anson kautenkan na kompilmen yang paten kito kautek ran SARAWI kan dimenseng klok eisek pilni apengkan ni sauti klok su kautekin kapakapen ananakan o mepuli-pulikan pilikin uyarain Ansong kau te klok isu ni sotrik ni alemukan. Kalanganen kupromail korusyen.